Recimo, Hrvatska vojska, kad je Knin bio oslobođen, taj ogromni prostor, mi već sada prelazimo u Bosnu. Jer nakon tog Splitskog sporazuma, koji je bio između Tuđmana i Izetbegovića, ja sam recimo iša i na pregovore u Travnik sa generalom Gotovinom i generalom Blaškićem. S njihove strane bio je, čini mi se, Rasim Delić ili Atvi Dudaković, čini mi se Atvi Dudaković. I bio je dogovor da se zajedničkim snagama ide na oslobađanje prostora. Ja bih ponovio što sam već više puta rekao, da samo zajedno možemo ići dalje. Očigledno je kroz ove rezultate koji su postignuti zadnjih 10 dana da zajedničko borbeno djelovanje donosi rezultate. Prema tome, ovo je bilo sumiranje dosadašnjih rezultata i normalno je da uvijek treba ići dalje, a vidjet ćemo kako će biti. I upravo operacija Oluja, ona bi morala ući u povijest svih svjetskih ratova, da je to zasigurno operacija u kojoj je bilo najmanje žrtava i najmanje zločina. Ali ne samo to, već je hrvatski vojnik omogućio da Bihaćka enklava ne doživi sudbinu Srebrenice. A to je sve bilo uz blagoslov hrvatskog vojnika kojega tada je vodio general Gotovina i Markač. U tim područjima imao sam priliku da snimam ponovno ljudske tragedije. Dogodilo se da su 84 četnika 4 dana bez hrane i vode bježali od armije BiH da se predaju hrvatskoj vojsci. A zašto? Hodali smo kroz šume 4 dana i 4 noći. Tad izgladnjeli, žedni, predali smo se jedinici koja nas je okružila, bez borbe. Momci su nas odveli do nekih kuća u neko selo, nahranili, napojili, prebacili nas vozilima u Glamoč, gdje smo dali osnovne podatke i prebačeni smo ovdje gdje se već nalazimo par dana. Izuzetno korektan odnos prema svima, pogotovo mi smo stariji malo ipak nego i momci koji to lakše izdržavaju, ipak mi imamo porodice kod kuće, žene i djecu i onda nije jednostavno biti tu. Ali svaka čast, čak sam i neke ceduljice sačuvao od onoga što smo dobili za ishranu, da to pokažem kad dođem doma. Ja sam lično mišljenja da nam je bilo povoljnije da se predamo hrvatskoj vojsci i da će nas tretirati normalno kao civilizirano i normalno kao zarobljenike, kako se inače zarobljenici tretiraju. A to niste očekivali od muslimanske vojske? Nisam. Pa, mislim, momcima svaka čast, nemam šta reći, stvarno je korektan odnos bio. Primili su nas kako dolikuje, imamo hranu, vodu, cigarete, ne maltretira nas niko, eto. A zašto ste se baš hrvatskoj vojsci predali, a ne muslimanskoj, iako ste imali prigodu? Pa, znali smo šta nas čeka ako se predamo njima. Njima se uopšte ne predali, da je došlo do toga. Borili bi se do kraja. Naravno, oni su imali informacije, znali su da je hrvatski vojnik drugačiji. Oni su bili svjesni da je hrvatski vojnik drugačiji čak i od njih sami. A to je istina. Svi su oni bili zbrinuti. Pa da vidite vi samo kako su oni ponašali kad su došli i predali se hrvatskoj vojsci. Imaš osjećaj kao da su oni naši, dio naše vojske. U operaciji Maestral, kad smo došli neposredno blizu Šipova, to su vam ogromne šume. To je užas. U jednom trenutku kad smo mi neprijatelja razbili, na jednoj maloj livadici između onih ogromnih jelka vidimo ranjen srpski vojnik. Ja sam bio sa zapovjednim kadrom 4. gardijske brigade, sa generalom Krstičevićem. Zaustavili smo transporter
ili to zapovjedno vozilo koje se zvalo Lov, to je bilo kompletno zapovjedništvo 4. gardijske brigade i išli smo pomoć srpskom vojniku. Pa šta sidiš tu? Pa samo to sam sebi nogu radio. Ostav, ne, dirat, ništa. Ništa, evo vi radite. Ništa dirat. Ne. Evo, leću ja. Lez dole, ajde. Mogu da letim. Lez. Lez dole, piš. Pita je pogodilo. Smotnija sam, nemam ni oca, nemam nikog. Dobro je, ne trebaš plakat, ne boj se. Samo me izliječite da s vama idem. Izliječit ćemo mi tebe, ništa ste nismo mi četnici. Odakle si ti? Zabrđe, selo kod. Iz? Selo kod Majevce, Zabrđe. Nećemo te ubiti, ne bijemo mi. Nemojte, braćo, molim vas. Braćo. Nismo mi braća. Pa znam da ste prava vojska. Jeli? Jeste. Ja. Jesmo vam rekli ko vas napada? 4. gardijska. A nismo imali rupe. Vidiš ti ovu? A jeli znate ko vas napada? Jeste znali ko vas napada? Crvene beretke. Nismo imali rupa, nismo veze imali. Je znala, jeste vam rekli ko vas napada? Ko je Nije ispred niko, pa nema nikog. Prva je komanda pobjegla. Jeli? Komanda prva pobjegla. Eto, vidiš kakva ti je komanda. Ajmo sad njim. Mogu da se A moramo. Ajde. Patike. Daj pomoć. Ajde. Mi smo spašavali nesretnog srpskog vojnika i spasili smo ga. Ja sam čak za 10. obljetnicu Oluje išao njemu u posjetu u Bjeljinu. Jer on kad je mene vidio, zagrlio me i plače. Izvadi novčanik i drži sliku od generala Krstičevića u novčaniku. On je danas živ. A taj dan kad smo ga našli, vidjeli smo nema Harisa Čergića. I dođemo sutra na to mjesto, Haris Čergić leži mrtav i iskrvario. Sad pogledajte vi hrvatskog vojnika, spašava neprijateljskog vojnika, a u istom trenutku, neposredno blizu nas, hrvatski vojnik Haris Čergić. Njega nismo vidjeli, nismo ga primijetili i nažalost on je poginuo. A da vam ne kažem, na primjer, kad smo došli blizu Mrkonjića, našli smo u jednoj osnovnoj školi u mjestu Bjelajce 72 civila, Bošnjaka, muslimana, ponovno radni vod četnicima. I stali su pored nekog grma, ja sam mislio da su Srbi. Tada sam išao sa 7. gardijskom brigadom, Pume iz Varaždina. Ja sam došao kod njih i kad sam čuo da su Bošnjaci muslimani, pitao sam ih gdje ste vi bili. Kaže, bili smo 18 mjeseci radni vod Srbima. Ja sam im ponio cigarama i tada mi kaže jedan taj civil: nisam pušio 5 godina punih. Evo, pošto mi je oslobodila hrvatska vojska, danas ću od gusta da zapalim. Znači, trebalo je spašavati civile i Bošnjake, oslobađati njihove teritorije, prikupljati srpske vojnike koji biže od armije BiH, a to je sve prošao hrvatski vojnik, i oslobađati teritorij u drugoj zemlji, nakon Splitskog tog sporazuma, jel? Pali! Biće satranik Bugarska skupština.